Kendra Singh Thousand Metha Sai Hem Chidam de Dajok Sai Hem Pasam Freedom Karbiang Long Along Long Le CBG Amen Pen Mukesh Ambani Aphan Kepek Ponji Aphan Chingwai Pontang Pinia dapa bertalong penili sami deng mir kiling pi non bertang ton pen arju ponekta Baithalang solong kido Hamren subdivision along kidam ta pora hut ko anloni aliralon kido bonta non chua bangki bangso asai hemalong asai phu kitang abangphu AEE Kendra Singh Thousand abangki arpu deng lok chot asai ka chiklem kledel jok Hamren subdivision agriculture asai hemabangki sampridang asonsi chemandet Assistant Executive Engineer Kendra Singh Thousand Metha Sai Hem Chidode Pin Lapen Sai Chiklem Kle Pin Par Julong Si Perangkia Bitung Atum Adimak Long An Hum Ridam Si Ka Hum Ridam Porki Tek Tikang Long Atenki Sai Hem Kang Puji Kia Pitalamdo Haladak Sai Hem Along Achoko Maratum Inuta Kidoa Banga Vedet Si Adon Rianta Ing Pupon Pesi Ing Hap Klakan Si Dolo Thereponi phai trok siarni bang so sai hemalong perangkia bitung ka humri damajok konat penloni men bang plia chokumaratum mitha sai hem anchiwangsi alang litum pen ki pachini pona tenki AEE Kendra Singh Thousand alang liki kaiketa difu pen guwahati pen difu la soda kahilatan si a chiklota mitha sai hem ke chiklo izonang bong pen arnisi nini ansi sai hem chewang chotlo Hasan buli ase नाम से ना पाए नाम तो भारत को गमना को सिनी माने पोसारी मानो हां किले सिन ना पाए माने भारत के नाम तो ना जानो किंतु पोसारी मानो अपनी कोन डिपार्टमेंट আছে तो इतो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आहे केम काम होले आहे आपको गुसी जाए बेसी के प्राय भाग दिखो गुवाहाटी एब्लागते থাকে তাতো কিবা এটা কাম থাকে যে আমাৰ অফিসৰ কাম এই কাৰণে তাত যাব লগিয়া Lanchot Kalisi AEE Kendra Singh Thousand Amitha Asai Hemalong ke chotuthe ong bangso asai hemalong achoko maratum anta alangli menanta kachinia bang avi asonsi nang mando lasi sarsar palam theason saravi osochehok mengavi phijureng dokwa salam theason si Hamren subdivision agriculture asai hemalong ke patir pia bang kachido de derajok sai hemalong achoko maratum abangki prungjam prungrisi sai hemabangki sampridangsi pamandet AEE Kendra Singh Thousand difu along ki do ahok pet CM pen ke pha meeting along si kidun lok ma mate metha sai hem ka chido pora videt numa খোলা আছে এটা বর্তমান কেজন আছে কেজৰ মানে আমাৰ ওয়ার্কশপ যেটো আছে ওয়ার্কশপ আমি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা খোলো এসডিও আছে না না এসডিও তো বাজেট মিটিংত গুৱাহাটী গৈছে কালি আছিলে দেখো আজি গৈছে গুৱাহাটী আর আমার ওয়ার্কশপটো এটা বটাত বন হৈ যায় ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আচ্ছা 242 পৰা গেট বন্ধ আছে কি কাৰণটো কি গেট বন্ধটো কাৰণ কি হৈছে ইয়া XYZ বহুত XYZ আচ্ছা আহে আইবি তলত লেচুগছৰ তলত আন্ধাৰ হৈ থাকে মই নকয় এইবিলাক ঠিক আছে সেইকাৰণে আমি গেটটো বন্ধ কৰি ৰাখোঁ তাৰপিছত চিফ মিনিষ্টাৰে কিছুমান গছ লগাবলৈ দিছে যোৱা বছৰ গছবিলাক যদি খাই দিয়ে ছাগলীয়ে আকৌ ফটো মাৰি কি পঠাম এইবিলাক কিছুমান কথা Sarkar pen ke pathika ron karkan ron thek pronganta KAC kachari CM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen Kendra Singh Thousand aphan langding poma pusi chirok toka rat tumpen ningje pon lasi Kendra Singh Thousand asonson Hamren subdivision along AEE arku nangkedo baithalang soar rat aphan thang natta leawi pusi hadak arat tumpen klar dakalam the ningje pon Hamren pen Chandra Singh Ronghang KATV News Non malom social media long rada tum ki hang jo ki hang hayalam the advantages Assam 2.0 Farman Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Hinpen Mukesh Ambani Company aphan compressed biogas aphan Karbiang long along Silong le ki pek ji aphan pangdak pondo
บอนตาลบังซอลามาพุทักการเบียงลงอารัดละเป็นเปรกจำมาซองอาตุมสิตามีเป็นางอันกจิดอนดุนเทกเทียงเทกสิตามีจิเปกลางปอนรินติโลลาซีลาซอลงเลกิเปกปอนจียพุทักรัดกิโดอันฮัมพังอาซองกิโดอันสิตามีเจครอยสารนังจีปุระกิดามตังเทเรโปนิไพเนอร์เกปาร์นี all political party ละเป็นเปรกจำ organization อาตุมละเป็นเกเทกิเรียตุมกิโดอันจิงรุมซีดีฟูมาติปง arboretum conference hall ละลงบางซอพุทักจิงกิจิงไว้ไมปอนโลบางสกัจิงไว้มาลงกุมัดเนียสองอาตุมกิกจิดอนดุนอาตุมตาโดโลละเป็นกุมัดเนียสองอาตุมกิกจิดอนดุนเทกเทอลัมเทสิดามีนิงเจดุนรินติโลเจสเมดบอนตา KACCM ดรตุลิรัมลงหางหินเป็นเพรังเกียเทงโนลงกิปัจจินีปอนาเตงกิการเบียงลงอลงเลอัมบานีพันเป็กปอนโลปุลุติอัมบานีตุมาหินเป็นนิงคานิเซียลงจิริเซียพามันตังกาสุริเก็บการเบียงลงอพันนางปีปอนโปลาเป็นอาบาปจิลิสิตามีอากิจอยซีลงปอนโปอันปาร์ตาลาเป็นCBG พันอัมบานีตุมาพันลงเลกิจอร์เดจิกาลีลิสเป็นซีกิปิจอจีการเบียงลงอดุยาหอยอลงซีลงเลสิตามีเป็กปอนจีลาซีCBG ลงกิองดุงการบีอาริสุยจาตุมโวเรงอังคอยสิตามีลงดุนโปปุสิ KACCM ดรตุลิรัมลงหางเป็นกิคลาร์ดักลัมเทเป็กลางปอนโลอดุนทูบอนดาฮาลาปูส APHL CMI ผู้เจไอกัทารหินเป็นลำเทกจิเปกลางปอนเตงกีคอมเพรสไบโอแก๊สพาร์มันมุเคสอัมบานีพันลงเลลิสปิเดตปุโลเตลากิกิจอร์เดรสโซนังมันเด็ดปลาเป็นลาไฮลงเลียลงลาไฮบับกติกีพันมุเตเช็คอาร์เพกลาเป็นอาซอนกัปเรกติกีชุดเดรสโซนเตเมเซนจีปุสิกัทาร์สังหัวหินเป็นกจิดอนดุนเทกเทียลำเทจิเปกลางดุน Kaprik ulai tekma alam te avi ijat vet lo laki condition bang yeso pima prekchat jimene pata mata condition ahut pengke prekchat ji nilitum pata long karbiato pata long ke dak karbiang long pata long ke hal anung anatu ke jor arni pen labang so pata ke cancel lu putok dunangi putane tum pulu han 2016 aningkan neta la sohut em revenue ta manghu eng amat no phike thang na claim klede lasi a condition ke pata condition bangke la ke larbom titami komani long budget jimene pe bat thu chet tami yilang la ke sita list pen pata ke ejat pet lo non ke list pu pat thelo amat la ambani to amphan pata ki piji akam se claim lo la ke ka six schedule ateng bengke un illusion ke non ke claim ke abinong ke la assam government tum ke advantage assam pu ke Karbiang long bhanle advantage kali lo la sikh hidul aron kapi phukra longli na tribal kalidat tum longli na ke raiji fancy la ke claim chot la adun tuan parta JCCPA asong pen sida me Mukesh Ambani company aphan compressed biogas aputhak ke asia tum pen klarda proposal avelang CBG lake Karbi anglong nang dukok pulote Karbi anglong along lake ki kondun vekpo lasi Karbi anglong along lake ko ansi along lake joy doma ave langma ke asia tum chini dun pamenangji athe ke wangji ani kapre college university ki kim ke rangja phanta kenang so jipusi JCCPA khorsing terona hin pensita me lam thi chipeklang pon CM pen ke la ke thang tum ke long le ke pipe pusi ke pu he ke cheng ko ke long le ke ambani bang phan ke pipe nangli long le tang hon li long le ta bang putin sitame me thang long le mane chiri ke mane chiri paroi si do sitame sobapti ki melu walam le ta a phi ana lam bang ke la ke long le ke pipo la so lam bang si nang klang la si la so long le pipo pu mane ke dak ke ko pilon la tuma factory do kok po a factory do nangi pulote main factory bang ke ko korajar si doi pulo di sitala bang so factory dakta duji 100 kilometer sang bong an bang ke la tum si nam po san po me tang pon po lam lo pulong te a factory doi pulote la ke ko pine sabun factory asane ka lilo ke mate di the dungji ke mate di bang ko an 10000 crore tangka si dak nang ka hi jik nei pulote ko an doji ko son doji alang tum pulo la ke katik ki ji afan si tame chiri sipen ko ana suri ke pi ko lam le aku ke jorta jorun thulong alang aku council sor phanda pialang pulote la bangke dakabange kamatha nelike matha pana bangke nang pacheklu dun tong thek thela bangke la sinang litum details a project kopiloma la bang tok pemera secretary tom phan pura pe tok pemera
ke kami me ke cini te ke lang te ke portek teman ronsi labang so putak si putot ceng wai chu pe me si ke mi kurin la sirat ka chidon dun thek theng thek ka chibaklang dun pen bang solong li ambania phan pek pon pedet poma mati rala lam pati pek pen pek pon bor idet poma ajat sita ilitum upper li chong hang dun lona suri pho style to man ke chiri sipen suri cap nang pg alam do la pen tum lam don che tok te lang la pen a part long ta hai la pen ang part that worrying our side ala so worrying our side that ke 100% si dak tum silong dak ke claim na tum ke an bang ke dak se 100% worrying our side dak local tum silong po la pen ing long so tum silong po ing long ra tum silong po la ke dak kar biang long ra tum se worrying our side long po news report KATV news Lakhain koi ratok Dorbagori MEC constituency ke parlopon Kaziranga National Park pen chikoinot Kohora Ingling Patharan parta Golaghat district pen inter district aduya hoyalong adungalong kedam tanga por ko anduni ke iselong kacharia bang phuatum chelar voisita Kohora Ingling Pathar arong atowar ki chelar dundesi kai kita rat kedam ke bang aphan penang an kisung chichaknang lo Bonta inut ning kimenaya bang phu MLA Ador Singh Ronghang bang sorong arat ki duk kisung puthek dam long pen chinisi kuti pho atangka panong si kilometer plira chitim anatowar Kohora Ingling Pathara rapan selam pipon lo up to Biburwa Cancer Institute along an rone akisu kecelang tame alang lihin pen mane penak ana poisa nang kerap dun dolo pena mithang gari tame nang cepothai se abang bemari pantame ciponi long lo. Ini ke ladak mana 30 house ni do non karen kilong le. Mana la don hong ke barat tum non kilong le dolang hemprek mi tu. La pe non la adibasi don ni do. Alang tame karbeng long senang don kop pasi alang tum pantame ile mana kipipon kenang sot mata ponsi. Balang tu mobostha bipin lasi non karen stame dosing sa si non pipon lo no mat ke don pho ni ke non meter box nang lilir lo lasi non nang ke lijita do thula arleng rong ni tumi rong velo dakke sin thong tok bi la dakke mar sin thong tok bi amekar lo hala tame itu mai ideal hai si adibasi tame ni tumla karbeng long long panedo bhut do tame lang tum tame ili tum hin ban kipi ponai da kelang ponai da RGD include pen labang sorong along madu tala pusona ning ki me pen kiraba bang ki pajira bang awi pin lang lasia ke hai MLA Darsing Ronghang la puson nilitum aphan me senator war naga salam pipon thega jok nilitum ninga klong pen alangli MLA ke hai aphan kachuro pajir lupusi Kohora Ingling Pathar arada tum pen churopon lasi Darsing Ronghang sar aphan kachuro tu abang ke lalo non karen kili liadim tame alang lihin pe non karen tame pipon lo la pe nan chota kali non ke charli so marto mandame scholarship tame atu nili phanang hang si nili scholarship ta ane non class don bom so marto ma scholarship ta nili mithang ma se entam lo lasi pason thak thak ni tum phan Darsing Ronghang sar nang gerap during pen Thomson Terang report KATV news Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me Kardong.